Kardong Karbing Long Life Kilang Ratunduan. Piniletum Karbing Long Life pen Karbing Long Life pen Ladakh Council along Matek new Secretariat building along Labangso meeting hall along one day workshop district level workshop on Nipun Assam Lapen FLN to showcase the innovation best practice in the backdrop of G20 aputhak pini one day Labangso district level workshop bipon lo Labangso workshop ki bipon ahut jasemet osumar duman kosonsi teacher atum kopuson a concept pensi no than pon nangjima kopuson pensi alang litum phan innovative ideas pen koson si alang litum school along alang litum phan ke than pon nang malai wang ton pens tame pini Labangso workshop long than pon lo pen Labangso workshop long chief guest bangke Sir Richard Stock B education EM lapen dak secretary pen chenglok education secretary pen chenglok joint secretary pen chenglok lapen penangan so SSA along officer atum pen chenglok pini ladak Labangso one day workshop along nang chitok আপোনালোকে কোনটো ব্লকৰ পৰা মই নীলি ব্লক হয় স্কুলৰ নাম মোৰ স্কুলৰ নাম লাংচুমপি জংফা এল পি স্কুল চাকিদি ক্লাছৰ তেনেকৈ G20 আণ্ডাৰৰ যিটো এতিয়া আপোনাৰ এডুকেশ্যনটো এতিয়া সোমাই দিছে হয় হয় গতিকে এইটো প্ৰথমভাৱে ইয়াত কাউন্সিলে এইটো ইনিচিয়েটিভ লৈছে আপোনালোকে এইটো প্ৰথমভাৱে আপোনালোকে হয় আমি G20 আণ্ডাৰৰ প্ৰথমবাৰে আমি ইনিচিয়েটিভত অংশগ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু একচুৱেলি আমি FLN যিটো আছে FLNৰ লিটাৰেচি আৰু নিউমাৰেচি পাৰ্ট তাৰ ওপৰত বেছ কৰি আমি TLM আমি বনাই আনিছোঁ আজি যেহেতু এক্সিবিশ্যন আছে এই এক্সিবিশ্যনটো আমি আমাৰ এইটো কমপ্লিটলি নীলি ব্লকক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰি পেলাই আমি ইয়াত এক্সিবিশ্যন আমি এজন আহিছোঁ নীলি ব্লকৰ পৰা আপোনালোকৰ ইনোভেটিভ হেৰিটো দেখাওকচোন মানে এইখিনি এক্সপ্লেইন হয় অ'কে কোনটো তো প্ৰথম নিউমাৰেচি পাৰ্টত আছে আমাৰ নাম্বাৰ কনচেপ্ট নাম্বাৰ কনচেপ্টত ষ্টুডেণ্টক আমি প্ৰথম যিহেতু আমি নাম্বাৰ শিকোৱাৰ আগত আমি প্ৰথম আমি সিহঁতক ইণ্ডিকেশ্যন দিওঁ যে 1 মানে কি হয় তাৰপিছত আমি 1 টো কি দি পেলাই 1 টো ছিগনেল কৰে সেইটো আমি দিওঁ তাৰপিছত আমি যিহেতু 1 টো আমি লিখিবও লাগিব গতিকে 1 টো আমি লিখি পেলাই আমি কিবা কৰিছোঁ তেনেকুৱাকৈ 1 to 10 আমি ইয়াত কনচেপ্ট দিব বিচাৰিছোঁ এইটো কমপ্লিটলি বেছিক হয় আৰু কেজি ষ্টুডেণ্ট ক্লাছ 1 ষ্টুডেণ্টক কাৰণে এইটো বনোৱা হৈছে কমপ্লিটলি বেছিক নাম্বাৰ কনচেপ্ট তাৰপিছত আমাৰ আছে ইয়াত আছে আমাৰ নাম্বাৰ 1 to 100 আছে আমি 1 to 100 লিখিছোঁ অলপ কালাৰফুল দিছোঁ যাতে আমাৰ ষ্টুডেণ্টখিনি এট্ৰেক্টিভ হয় আমাৰ সিহঁতে আমাৰ অলপ ইণ্টাৰেষ্টেড হয় লাৰ্ণিংটো যাতে জয়ফুল হয় সেইকাৰণে আমি কমপ্লিটলি এইটো চকুত লগা কালাৰ দিছোঁ 1 to 100 তাৰপিছত ইয়াত আৰু আমি দুটা কনচেপ্ট দিব বিচাৰিছোঁ এটা কনচেপ্ট হ'ল আমাৰ অড নাম্বাৰছ যেনেকৈ 1 তাৰপিছত 3 তাৰপিছত 5 তেনেকুৱাকৈ আমাৰ আছে তাত এইটো ইয়াত থ'বলৈ জগা নাই বুলি আমি ওলোৱা নাই এইটো ছিংগল লুজ পেজ আছে মানে এনেকুৱা তো সেইটো ওলোৱা নাই তাৰপিছত আমি ইভেন নাম্বাৰত দিছোঁ 2 4 6 তেনেকুৱাকৈ ইভেন নম্বৰৰ আমি কনচেপ্ট দিব বিচাৰিছোঁ এইটো TLMৰ যোগেদি তাৰপিছত সৰু ল'ৰা ছোৱালী গম নাপায় বিফৰ আফটাৰ কি হয়
আচ্ছা আচ্ছা তো আমি বিফৰ আফটাৰৰ কনচেপ্টটো এনেকৈ দিব বিচাৰিছোঁ এইটো TLM-ৰ যোগেদি হোৱাট ইজ দ্য একজেক্ট নাম্বাৰ বিফৰ 45 তেতিয়াহ'লে 35 সিহঁতে গম পাই যাব যিহেতু বিফৰ ইণ্ডিকেট কৰিছোঁ হোৱাট ইজ দ্য একজেক্ট নাম্বাৰ আফটাৰ 45 তেন্তে আমি এইটো একচুৱেলি এনেকুৱা হ'ব চৰি এইটো এনেকুৱা হ'ব আচ্ছা 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 এনেকুৱা হ'ব আমি একজেক্ট নাম্বাৰ বিফৰ 34টো আমাৰ চৰি ওলোটা হৈছে অলপ ভালকৈ এইটোহে হ'ব এক্সেক্টলি এইটো মোৰ দেখাওঁতে এনেকুৱা দেখাইছোঁ সেইকাৰণে হোৱাট ইজ দ্য একজেক্ট নাম্বাৰ বিফৰ 34 তেন্তে বিফৰ 33 হোৱাট ইজ দ্য একজেক্ট নাম্বাৰ আফটাৰ 34 ইজ 35 এইটো কনচেপ্ট আমি দিব বিচাৰিছোঁ ভাল লাগিছে পোৱালিবিলাক নিশ্চয় কিবা এটা নেক্সট আমাৰ কনচেপ্ট হ'ল যে আমি এচেণ্ডিং আৰু ডিচেণ্ডিং নাম্বাৰ ষ্টাৰ্ট ওৱানৰ পৰা 10 লৈকে হয় তো 10ৰ যদি ডিচেণ্ডিং কৰিব যাওঁ তেন্তে আমি ইয়াত চেম্বলাইজ কৰি দিছোঁ একেবাৰে ডিচেণ্ডিং দি দিছোঁ আমি কাৰ্ড চিন দি দিছোঁ আমি তেনেকুৱা কৰিছোঁ আচ্ছা আচ্ছা খুব ধুনীয়া তাৰপিছত আছে আমাৰ এডিশ্যন মেচিন বুলি কৈছোঁ আচ্ছা আচ্ছা যেনেকৈ যেতিয়া আমি এডিশ্যনটো মই কৰি দেখাই দিছোঁ এডিশ্যনটো কৰি দেখাই দিছোঁ ছাপ'জ এইটো হ'ল 3 লাইনাৰ হয় এইটো ঠিক আছে 8 + 7 15 অ'কে অ'কে 15 হৈ গ'ল কিন্তু আমিতো 15 নবহাওঁ 15 বহাই দিলে ৰং হৈ যাব গতিকে আমি 1টো কেৰি অভাৰ কৰি ইয়াত লৈ আহিম তো 1 + 4 + 6 11 ঠিক আছে 11 তেতিয়াহ'লে আমি 11টো আমি ইয়াত 11 হৈ গ'ল কিন্তু আমি 11 নবহাওঁ আমি কি কৰিম 1টো ইয়াত আহি যাব 1 + 3 + 2 কিমান হ'ব 6 হৈ গ'ল তো এনচাৰ 615 তো এইটোৰ থ্ৰুদি যিটো কেৰি অভাৰ প্ৰচেছ আছে মেথমেটিক্সত সেইটো আমি বুজাব চেষ্টা কৰোঁ আৰু এইটো আপোনাৰ তাৰপিছত আছে আমাৰ আছে মাল্টিপ্লিকেশ্যন টেবল আমাৰ আছে মাল্টিপ্লিকেশ্যন টেবল আমি 2ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ একেটা বটলতে আমি মাল্টিপ্লিকেশ্যনৰ কনচেপ্টটো দিব বিচাৰিছোঁ যাতে নৰ্মেলি কিতাপত চাই পেলাই সিহঁতে ইমান ইণ্টাৰেষ্টেড নহয় গতিকে আমি এটা নতুন কনচেপ্টত মাল্টিপ্লিকেশ্যন টেবলৰ দিব বিচাৰিছোঁ 1 × 2 = 2 তেনেকুৱাকৈ এইটো 2ৰ টেবল হয় তাৰপিছত আমাৰ আছে 3 টেবল ছেম 1 × 3 = 3 তেনেকৈ 10 × 3 = 30 ছেম তেনেকুৱাকৈ আমি 4ৰ আছে 5ৰ আছে তো এইটো মাল্টিপ্লিকেশ্যন টেবলৰ আমি কনচেপ্টটো দিব বিচাৰিছোঁ যাতে ল'ৰা ছোৱালীবোৰ অলপ ইণ্টাৰেষ্টেড হয় সিহঁতে মানে শিকাৰ প্ৰতি তেখেতসকলৰ ইণ্টাৰেষ্টটো বাঢ়ি যায় সেইটো কাৰণে আমি তাৰপিছত আছে এইটো অলপ হাই লেভেল ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে হয় আচ্ছা বেচিকেলি কিমান ক্লাছৰ কাৰণে বেচিকেলি এইটো নৰ্মেলি LP স্কুলত ইমান টাফ নাহে তথাপিও অলপ ল'ৰা ছোৱালী যাতে ইণ্টাৰেষ্টেড হয় যেতিয়া আমাৰ এইটো আমি LP স্কুলত নৰ্মেল শ্বেপ আমি ক'ব পাৰোঁ যে অকল যদি ওৱান ৱে ধৰোঁ আমি তেতিয়াহ'লে ৰেক্টেংগল হ'ব ঠিক আছে ৰেক্টেংগল হ'ব এইটো যদি ওৱান ৱে ধৰোঁ তেন্তে স্কুৱাৰ হ'ব ঠিক আছে তো তেনেকুৱাকৈ মানে 3Dত আমি শ্বেপটো ল'ৰা ছোৱালীক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এইটো 3D মেথমেটিক্স শ্বেপ তাৰপিছত আছে আমাৰ ৱৰ্ড ফৰ্মেশ্যন এইটো মেথমেটিক্সৰ পাৰ্টটো মই দেখুৱালোঁ অলপ এইটো হৈ গ'ল আমাৰ ৱৰ্ড ফৰ্মেশ্যন যেনেকৈ ক্লাছ 1ত KGত ল'ৰা ছোৱালীয়ে ABCD এলফাবেটখিনি শিকি লয় বা কিছুমানে ক্লাছ 1তো শিকে এলফাবেটখিনি শিকাৰ পিছত কি আছে সিহঁতে ৱৰ্ড ফৰ্মেশ্যন কৰিব বিচাৰে তো ৱৰ্ড ফৰ্মেশ্যনৰ এটা চিম্পল আইডিয়া আমি দিব বিচাৰিছোঁ যেনেকৈ HIT হিট আমি এইটো লুটিয়াই দিয়াৰ লগে লগে FIT ফিট
Okay, okay. মানে এটা লেটাৰ চেঞ্জ কৰি আমি ৱৰ্ডটো চেঞ্জ কৰি দিম BIT বিট তেনেকুৱাকৈ FIT সিট তেনেকুৱাকৈ বেলেগ বেলেগ ফৰ্মেটত আমি এইখিনি কৰিব বিচাৰিছোঁ Formation. Okay, good idea. তাৰপিছত ইংলিছৰ লিটাৰেচাৰ পাৰ্টত এইটো আছে যেনেকৈ ইটৰ লগত সদায় কিবাটো ইজ হ'ব শিৰ লগত ইজ হ'ব শিৰ লগত ইজ হ'ব তো আমি প্ৰথমে এইটো শিকাম তাৰপিছত আমি কিবা গোটেইখিনি একেলগ কৰি দিম সিহঁতক ভৰাব দিম যে সিহঁতে যদি সিটো আৰত ভৰাই দিয়ে ভুল হ'ব গতিকে এইটো এটা কনচেপ্ট সিহঁতৰ পাৰ্মানেণ্টলি ক্লিয়াৰ হৈ যাব এইটো হ'ল আমাৰ অপজিট ৱৰ্ড এইটো ধুনীয়াকৈ আমি দিব বিচাৰিছোঁ যেনেকৈ ক্লিন ডাৰ্টি ডে নাইট ধুনীয়া কনচেপ্ট গুড বেড যিহেতু বাটাৰফ্লাই আমি চেম্বল এটা দি পেলাই বুজাব বিচাৰিছোঁ সিহঁতক তাতে সিহঁতে অলপ ইণ্টাৰেষ্টেড হয় TLMৰ মেইন উদ্দেশ্যই হ'ল আমি যাতে এটা ইণ্টাৰেষ্ট ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰোঁ আমি ল'ৰা ছোৱালীক যাতে এংগেজ কৰিব পাৰোঁ যিহেতু ল'ৰা ছোৱালীক যদি আমি কলেজত যেনেকুৱা আমাক লেকচাৰ মেথডত পঢ়াই থাকে তেনেকৈ যদি আমি পঢ়াব বিচাৰিছোঁ আমাৰ সৰু ল'ৰা ছোৱালী নপঢ়িব সিহঁতক আমি এংগেজ কৰিব পাৰিব লাগিব সিহঁতক আমি প্লে মেটেৰিয়েলছ দিব লাগিব সিহঁতক আমি যাতে এটা খেলা ধূলাৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব লাগিব পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰি আমি পঢ়াব লাগিব সিহঁতৰ লেকচাৰ মেথড আৰু সিহঁতৰ যাতে প্ৰফেচাৰে লেকচাৰ দিব সিহঁতে কপিত নোট ডাউন কৰিব তেনেকুৱা আমি LP স্কুলত আমি পঢ়াব নোৱাৰিম আমি এনেকুৱা এটা এনজয়মেণ্ট লাগিব ক্লাছৰুমত আমি এটা এক্সট্ৰা এটা এনভাইৰনমেণ্ট ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব আৰু আমি এজ এ প্ৰফেচাৰৰ নিচিনা বিহেভ নকৰি এজ এ ষ্টুডেণ্ট আমি নিজকে ষ্টুডেণ্টৰ ঠাইত প্লেচ কৰি এনেকুৱা বস্তুৰ মাধ্যমেদি এইটোতো হ'ল যিখিনি কনক্ৰিট বস্তু দেখাব পাৰিছোঁ সেইখিনি হ'ল ইয়াৰ বাহিৰেও বহুত বস্তু আছে যিটো আমি নিজে এক্ট কৰি পেলাই আমি ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত এংগেজ হৈ পেলাই ল'ৰা ছোৱালীক স্কুলত অহাৰ প্ৰতি যিকোনো আমাৰ সিহঁতৰ যিখিনি শিকিবলগীয়া থাকে এইখিনি শিকাৰ প্ৰতি সিহঁতক আমি ইণ্টাৰেষ্টেড কৰিব পাৰোঁ ভেৰি গুড আপোনালোকৰ কনচেপ্টটো খুব ধুনীয়া হৈছে আৰু আমি আশা কৰোঁ মানে আপোনালোকৰ এইটো এই ফলটো আপোনালোকে নিশ্চয় পাব আৰু স্পেচিয়েলি আপোনালোকৰ ষ্টুডেণ্টটো নিশ্চয় তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা বহুতখিনি শিকিব পাৰিব আৰু কনচেপ্টটো আমাৰ বহুত ভাল লাগিছে আৰু আপোনালোকৰ ডেডিকেশ্যনটো ইয়াতে গম পাই যে এজ এ টিচাৰ আপোনালোকে কিমানখিনি কাম কৰি আছে এইটো নতুন যিটো এডুকেশ্যন পলিচিটো লৈ গতিকে আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ স্কুলটো আৰু যাতে ভাল হয় আৰু কি ক'ব স্পেচিয়েলি ফৰ দ্য টিচাৰ্ছ মই এইটোৱে ক'ম আজি যে মই এইখিনি TLM বনাই লৈ আহিছোঁ এইখিনি এনেকুৱা নহয় যে মোৰ বহুত কিবা এটা টেলেণ্ট আছে বুলিহে বনাব পাৰিছোঁ একেবাৰে ইজি শিক্ষকসকলে যদি অলপ গুৰুত্ব দিয়ে অলপ যদি সিহঁতে ইণ্টাৰেষ্ট দিয়ে তেতিয়া এইখিনি একেবাৰে সহজ চবৰ কাৰণে সহজ এইখিনি কিবা একেবাৰে মানে নেদেখা বস্তু বা নজনা বস্তু নহয় প্ৰতিজন শিক্ষকে পাৰিব প্ৰতিজন শিক্ষকে বনাব পাৰিব আৰু TLM বনাব লাগে TLMৰ জৰিয়তে আমি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিক এংগেজ কৰিব পাৰোঁ আৰু যিটো আমাৰ লাৰ্ণিং আউটকাম আছে এলো আছে তো এলোখিনি আমি ফুলফিল কৰিব পাৰিম তেওঁলোকে বোগাজান ব্লক ফালৰ পৰা আহিছে গতিকে মই বাইদেউৰ পৰা জানিব বিচাৰিম বাইদেউ প্ৰথমতে আপোনাৰ নাম আৰু আপোনাৰ স্কুলৰ কথা ক'ব My name is Roma Shaha. My school name is Janata English LP School from Bhubajan block. Okay, so what are the concept that you have to... Today I have brought all this TLM. Okay. Here I'll start from there. Okay, this is the TLM. Okay. I have made with the help of matchbox. After using the matchbox we used to just throw it, but with the help of this wastage I have made it and instead of throwing I have used it. Okay. So we can use this one like number what comes before what comes after. Okay. So this is what comes before 1 0. So what comes after 1 turn before 2. Okay. Like this. That's So a in good this concept. way, yes. What comes after 6? Okay. There is what comes after 6? 7. Like this. Okay. So in this way, this one I have made to here. Okay. This is what Very comes good after concept. what comes before this one. The children will definitely get the benefit out of it. Yeah. If we teach them on the blackboard, they may not remember. But when I show this TLM, they may also try at home. Okay. They will also make at home this way. Madam has shown. So let me make like this. Okay. So in this way, they will remember the things more. So all the things are same, no? Yeah. This one I have made all the alphabets. Okay. So this is called a playway method. Like in the classroom, I can
conduct activity, and during that time I can tell them you make 3-letter words, 2-letter words by giving all this to them, like 3-letter words, G, jug, like this, with the help of alphabets. Then bike, BIKE, bike. So with the help of this, they will know the 3-letter words, 2-letter words, and spelling also they will learn. Definitely. Yeah. In this way, it will clear to them, and they will get interest also. They will remember the things more also. Next. Is it a piece by piece or? Yes. Okay. Piece by This is all made out of matchbox, not it? Matchbox. Okay. Vestige. Out of vestige. Best out of west. Okay. So this one is the first concept? box. Okay. First aid box. Okay. In EVS and science, we can have chapter. So first aid box. What is the use of first aid box? What are the things we can keep inside the first aid box? Then I have made this box. Inside this I have kept all this. I can show them. Then I can explain them about the importance of this first aid box. You also keep at home like this first aid box. Tell your mom and dad to keep this first aid box. Yes. Yeah. During the time of any accident, you can use this one. Then this one I have made maths machine. Maths machine. Okay. With the help of this, we can teach addition, subtraction, multiply, divide, like this one, movable. These are all movable, like 2 plus 2. Can you show to the camera? Yes. This one. This is a maths machine. With the help of this, I can teach them addition, like this is 2 plus 2 is equal to how much? 4. So 0, 4, like this. In the same way, like if I do multiply, 3 multiply 3 into 2 is equal to 6. So this way 6 will come. So this is 6. So this is called maths machine. Okay. Good concept. Next I'll show you. Okay. This is also same. Okay. This one is What is this actually? Okay. well, we teach them weather chapter. We can use this TLM about the season. Okay. Yes. Different types of season. Okay. So when we explain to them, they may not remember, but when they see this, they will remember the very things more. interesting Yes. concept. Okay. This is spring season. Okay. So what happens in the spring season? All the new flowers, new leaves comes on the tree. Then what are the festivals we have during the time of this? It's rainbow used to be here. Then put it Bihu here. is the main festival of Assam. Okay. It's during the time of this spring season. We Okay. have this. Then after that, Okay. summer. This is summer. It's okay. It's okay. Summer season. So it's very hot. Rainy season also. During this summer season, rain comes. It's full of rainy. Then during the rainy season, what type of clothes we used to wear? Okay. So you have put Yes. all this here. Yes, all Okay. these different type of clothes. Then we use umbrella also during the time of this rainy season. Then in summer vacation, we used to go to the beach. Then in swimming pool, after swimming, one can sit here for relaxing. So this way. Then after that, Okay. autumn. Oh. Autumn comes. Okay. So this autumn seasons, what happens naturally in the autumn season? What happens in the nature? So all the leaves turn into yellow color. Leaves become dry, and then it's fall down. Special of this especially happen in the autumn season. In autumn season, what type of festival used to come? Like the big festival which used to come in the autumn season, that is Durga Puja. Okay. Then that time harvesting also used to do. During the time of this Durga Puja, this drum also used for enjoyment. Okay. Then again different types of fruits used to be there. Then during this yes, season. Okay. harvesting also. These are all paddy field. So these are harvesting. Next, winter. Oh, okay. So this is So this is the winter. Yes, winter. Winter season. So very cold season this time. So winter season, what type of clothes we used to wear? We used to wear woolen clothes. Then all these Okay. woolen clothes we used to wear. Then
especially what type of season in the cold places and all these foggy weather used to be there, then ice used to fall down, then festival of this, what happens in this season. Festival, the main festival is we celebrate Christmas. So during this time, Santa Claus used to come. We used to teach to the students about the Santa Claus. Then this is Christmas tree. And people used to come and sit here like this, and they used to enjoy. They used to have lots of chocolates, chips, and all at that time. You should throw this, all these in dustbin. Soputhak non ilitum karbi ang long ang kang pen an cedak rilo lake ilitum Bharat ang kang tame di la non hala FLN pula so akimi a concept ada hala new education policy long hala so teng pen lata isi a part lo o somatom han foundational literacy la pen numeracy la Soputhak hedi o somatom han ko sonsi anso se ke pathek jima la Soputhak seda ke mane ke mang pondolo hedi pen hala bihek au somatom han ko sonsi pen isi hala research pen lang lo labang ke nas possible national achievement survey hala dak pen lang nam lo hala so survey pen ningkan hong ho bak dolo son hedi en ke hala song bong pen lang bang thek lo basic non antala o somartum hedi numeracy part ponot la pen la literacy part along tamen non anta hedi ke thek the do pik la sila Soputhak se non ma la foundational aputhak non ilitum katok weta hedi ako class 3 an angdeng an hedi class 3 an si isi kemang dolo la bang ke ningkan pho angbong 2025 anang ji stame hala covid doko kom amase de ningkan hini extend ko lo la se 2027 anambong la class 3 an au somatum hedi anutin tame hala literacy part purang tel wangke nangli part minute per minute long hedi son 60 word an hedi thang mane chington tepin pen kapur hi thek la son thek nang pola pen hala numeracy part long bangke nangli 4 digit an thek nang po mar 9999 an hai pu 9999 hala a number ke tok thek chotta kali lo hala number names mane in words pena tok thek pemen nang po la so ke mang si hedi isi la bangke ilitum la so mesen ilitum la education ahin bangke hedi isi mesen kusini lipudam po la so jong si ke mang pachun utang te ilitum la education ahin bangke chingthur po sini di pudam po la pen la bangke ilitum dak la kharbeng long kang chor kali lo la bangke all india stami hedi la so FLN concept bangke non 2021 pen bangke pangcheng pondo la lo la sedi la bangke isi ilitum keje thanang do ulang la dak kosom si pini dak angton pen ke men ni lip than tir het mane than tirun edelo dak penang la so concept bang si dam lutang te ilitum hedi osomartum koson si non la akimi new education policy hala so bangke la bangke akar jong son sin kulor na sedi dini thik ben lang sin than cholo la FLN la bangke la non new education policy akar jong son si mandelo la hala bang si ching dam lutang te hedi ang ton ilitum lo than bang tum an tame hedi si thang sung se pin pen handi lo than thek po sini di chek pen pa chini ni lo kado being a one-day workshop on FLN to showcase the innovation best practices in the backdrop of G20. Currently, India is president of G20, and Especially in the education sector. G20. So India promotes have taken the lead to promote education. And FLN means foundational learning and numeracy mission. Okay. Yeah. Thank
Okay, below Rona. So, Today it will be a day-long program, or yeah, it is a day-long program. who will be the chief guest? Chief guest will be EM in charge education, Sri Richard Talkby, and Any resource person from state government? the secretary will be able to tell. I think there will be no resource person today from the state government. I think so. This is basically to achieve targeted to the age group of 3 to 9 years of children, and which includes preschooling and up to class 3, class 1 to 3. Okay. That is all. Kardom kado werar phan pini nimitum nadak education department hinpen Sarva Shiksha Karbi Anglong District Mission Office initiative pen pini district level workshop la Nipun Aham la pen foundation literacy and numeracy la new education policy 2020 ateng pen along tina school atum primary level along kapur hi la pen ketokelang ki thek pami kajia phan labang so initiative ke enpon je phan sipini a block tin pen teacher tuman ke hang do selang nitum labang so classroom transaction along teaching learning materials ami thang pen ke develop on hai ATL aputhak alang tum demonstration apen exhibition piponji asi la pini block 10 pen inunut ka na chetong don teacher atum alang nitum angbong pen best TLM lani nitum kangwai pondu pola pen first second third lamang surprise pini nong e tame ki jod honi nitum pipon po si pini amai long ni nitum mai mohem pho chief guest ni nitum EM honorable EM Sri Richard Talkby in charge education of Hansi Papono penili tumolong chairman Karbi Language Development Board lang ni tanang chetong don la penili tumolong main lahai kaduk kavelong supervision monitoring naik lemunji data principal la pen BTC principal la pen kaduk ve faculty members la pen itum district officials primary education la pen Sarva Shiksha anitin officer sumta ini ladak na chetong don Pansi yang tuan tan cakap lah. जैसे में G20 along normal के education dah Kalang lah G so mu apang council long son belong no masa Puson ke belong lepin lah. Puson na workshop abang gini tum bangge foundation literacy thak bangge workshop district level block level dopon no. Poi pite minon G20 la bang so backdrop pen sila hai FLN mane mate education ata isi angdeng lo sayang deng lo la sila hai do ansing tum non bangge klempon bom pachera pon se. Na sila hai activities do block long klempon si mo bang je por honam tum do bi phan pachini pon bom. I would like to welcome to Honorable EM sir by felicitation traditional Karbi Poho. So I would like also to facilitate the Chairman sir, Education Reform Committee, Karbi Long-Term Mass Council. Thank you sir for both of you for being present despite of all your Nipun pledge Nipun pledge. The member of the district comprises of Deputy Commissioner in other districts. Principal Secretary will be the chairperson for 6 scheduled areas under Karbi Anglong, West Karbi Anglong, Dima South and Boro. Principal Diet BTC will be the member secretary. District Elementary Education Officers, DMC will be the member, 1 representative from social welfare, 1 representative intervention at the monthly cluster level meeting, participation in BACG meeting and other training programs, submission of reports from time to time, good coordination with district, block and schools. Good morning, sir. Myself, Mahdi Hasnu, District Program Officer, Inclusive Education and Early Childhood and Care Education. Morning, sir. My name is Santi Baby, District Program Officer,
committee mobilizes the SSA career. মোৰ নাম শ্ৰী প্ৰসেনজিৎ দাস মই চামাৰাঞ্চ ব্লকৰ এছিষ্টেণ্ট টিচাৰ হিচাপে কৰ্মৰত নমস্কাৰ Good morning, sir. My name is Sri Prabhat Purule, was ordered nearly LP School and around Katlo. Thank you. Very good morning, all of you. My name is Roma Shaha from Janata English LP School, Kukajan Block. Thank you. Well, children can use their language freely, ask questions freely, play freely, and where every child is respected. Let us make the school as well as the home a place for developing lifelong skills, for reading with comprehension, writing with purpose, of understanding numeracy in every child that they can apply. Thank you, Samagraha Siksha, for organizing one-day district-level workshop of FLN to showcase the innovation, best practice in backdrop of G20. Here in our midst, respected Honorable Chairman KLDB and Education Reform Committee, Mr. Nobin Teran. Along with us, our Secretary Education, Nirola Panchopi, Joint Secretary PD and TMC, Nirupama Tinumpi, Diet Principal, and all the Joint Assistant Secretary, BEO, BMC, and my media friend. To be first and foremost, I thank Joint Secretary for inviting me to be part of this one-day district-level workshop of FLN. We have seen the presentation of the FLN, the aim and objective that given to us, that shows about the Nipun Aham. FLN is a foundational literacy and numeracy. It's a mission based on the National Initiative for Proficiency in Reading with Understanding and Numeracy in the name of Nipun Assam. It covered to the student for the age of group of 3 years to 9, including preschool to class 3. And even to the children of class 4 and class 5 who have not attained the foundation skill will also be given attention by providing individual teachers' guidance and support. The future outcome of Nipun Bharat mission is that foundational skill enabled to keep children in class, thereby reducing the dropout and improve transition rate from primary to upper primary and secondary stage. Activities-based learning and conductive learning environment will improve equality of education. Not only that, it gives awareness policing to bring
reaching out to all the stakeholders for the students, teachers, parents and community as a whole. According to the National Education Policy NEP of 2020, we have to implement all this FLN that have given to all the teaching, learning methods. So today, in this meet, those who are present over here, coming from different part of the institution, and especially to the BTC, diet, and teachers coming from different blocks, even from the KV. I hope that they have been enjoyed and had a good time in this workshop. And especially we have witnessed the exhibition, two blockwise of the given experience of the innovative. And I would like to thank especially to the Pokazan block with low cost and no cost, with a math box. They have made a use of it to show them the teaching method for the children. And hope they will have fun and enjoy. And Nilip also, they had come up in a good way by ascending, descending order, the numerical numbers and all. Good presentation is there. But the rest of some of the blocks also, I would like to request them that please kindly improve of the teaching learning methods, TLM methods. And I think that from today of this workshop, not only to the teachers or to all the students, but we present here also in the class, we have learned something very much. I think I would like to wind up my words with my best wishes to everyone. Thank you so much. তাৰপিছত আমি লেটাৰ্ছ ৰিপ্লাই ওৱানটো আমি আকৌ আমি আইডেণ্টিফাই কৰিছোঁ ওৱান untuk me besar mana tidak di sisi tok coba sisi mana ini our teachers have been doing in our block level, cluster level and the school level. So next we have Rajiv into the dice and hand over the certificate. Next we have process. I do hope that in future we will have such type of occasion to be present. I will be blessed. So I will the chairperson sir KLDB of Karbi Anglong to do the honor. Next we have the second prize, that is from the block Bukajan, and the name of the teacher is Roma Sir. Education, Sri Richard Tobisar.
guest of honor, and with all the blocks of Karbi Anglong been present, BMC, BEO, and we enjoy and we had a nice workshop. Yeah. Anything more to? First time lagi lah. Okay, first time lo workshop kipi pon ke lapen FLN ke lake foundational especially aputhak abang ke literacy and numeracy. Mene especially abang ke lah lo foundation na hot pensi alang tungofan numbers, especially ascending, descending order pencheng lo. Nili pinangan school visit lo setami class 8, class 9 na tumta reading na tik. So non bangke laso new education policy 2020 pen non laso program afan mission laso mission ke anpon Nipun Bharat mate Nipun Assam laso bangke till mission 2025 ang bong la class 3 ana atuma na fan mate 3 years to class 9 atuma fan la pen ke long dunde class 4 class 5 atum tami la so foundation long le tuma fan tami ako la tuma fan tami teachers errands PC la tuma fan tami la so language a problem, education la pen la numbers a problem, alphabet number ki putekte la pen la tum enjoy ji so la pen sila so teaching learning method bangke mission po. Sir, nung nalit university long penangan progressive education department long kekom long. Taso pada pilon hal ini. Lagi ni leadership pun ke kali lo. Sampai itum kacing hon Dr. Tuliram rong hang kata ni je ke wan thek ji afan. Ni to mission mata 2025 kidu. Lason apor hutsi India Sarkar mate Bharat Sarkar pan tamila Nipun Bharat aputhak chiton pun chitlo. So program ben sinon dik pon bom na pena so workshop abang ke successful. Sir, in future la teacher tumata dress code doi masa. Pasal bang ke avela nongko ke songko bang avela. Pini ke Ilitum Karbi Anglong Autonomous Council mate West Karbi Anglong District Lapen Karbi Anglong District Pandaning Kacharong Arni Pusi Ilitum Kadogo Veta Mathadamlo Athema Pini ke Nipun Ahom La sologot se ilitum lardam thupulotang te to Nipun Karbi Anglong and West Karbi Anglong. La sila so puthak se ilitum specially in reference to education department. Je koson se ilitum inut also pi phan lokacharli also martum phan koson se kipa messenger ma kipa messen pen ke thanji ma ake joy ke a technique pen use kori pen koson se also martum phan lo hinathu ke than ke pa messenger phan se also mar phan quality education ahinanat ans se pang tangji lotang te ilitum also mar phan than pa menang ji la se arona teng pen koson se also martum phan joy ke technique pen ke thanji phan se through foundational literacy la so puthak se basic importance ki pen se pini amai than ponlo la pen pini amai long ke ilitum Ladakh Karbi Anglong district pen 7 blocks pen participants dolo teacher tum high ilitum han paklang ponlo osomar tum pen kosona technique kosona hin pen than pen se osomar phan lo pathek ponjima la so technique pini ka do we phanta alang litum teacher satum chepadu pen sina paklang ponlo la pen pini ke charlie pen Ladakh pini na chetong don BMC la pen district level officer tum anta charlie ponse ansu nilitum ke wang journey Karbi Anglong West Karbi Anglong lapen Karbi Anglong district phan loke thana hinat pen loke chade hinat pen Nipun homologot ilitum ta Nipun smart expert Karbi Anglong in the field of education anat ke pang tang ponji phan sipini laso specially pini laso mai padopon lo lapen laso mai chun pamelo pini lahan la exhibition long la desmet smart man lo pachali concept la puthak la demonstration lo la teacher tum nilip pensikelong nili pensikelong latum asap o mane project pensi paklang lo project pen paklang pon me joy ke pen smartum phan tham lo te sung sepin ban charli pon thek po ala so technique pen la pen second goes to bukajan third bang ke lumbajong lo bukajan bang ke informative lahai mane itum ning kan kang thim ko so porsi ko pima smartum ke chini ne la silang ding pen eng ho pen than chot ke buje de la sala practical pen lahai jong si tum paklang pon lo thek po pusike ma tha si teacher sum hala
ka jan pen da ke paklang pon lo la pen ilitum ka do beta charlie long lo